Ажил хыжы нютакта хундуты, арыцындо тугуты, хысу сакты хызыды ысыгорно хамгалхы былым байхагайшы ырхытын бухыны нангин ойылғы болнахайым. Гыбыш е буряды, мугоды, ажахокшыда элинсигут, хыды ихы орылдылғы гаргыжы, муно байхым байдылды нуло ролап. Агуу их эсгэрнө хамгаалгын дээнде дөши хүн мордохон байна. Тэрэн нэмнүүдээ мэндэ хонхин цагтам мөнгөл байна. Энэмнэ хуу ард зэне мөнгөлтэ суулгаж захан захаггүй хуу нэгдэж мөнгөлтэ оруулах байна. Хорумханы эмығы хонкины хоринда батыршылға, тонтын ютағайынға эмығы улысы гурын түрінгі хукжилтыда ажылара горите хун хубиты я оролғын ютағай ажы хокшыда дұрыс қалды, алдыр солдың хушо нелген яхолын ғырба. Сегодня мы здесь, чтобы торжественно открыть в Улусе Ханкино аллею славы. Ажылай ветерануде болың ысыгорно хамгалым батырнуде нырнуде мүмкілжі заншылты егор ажы хуға араденға амғылым байдылы тұлы ламыныр оншылығын көргім бәйнім. Има ажылна хүрікте бәйна, енді күхіде әне мұны үйін залушыл ба, ереуден залушыл. Нетіктімна има күнзің байхым бәнігіжі, анысы еп қиыте бәйна. Тегет өрінгі Сыгий убугун абы жие мыдыржа ханы жие ха. Одена нырин он шат хадда ташкесова ханы же шепши жие хаван химда. Тегет индумна баха анчин нетуктумна иха бышкызан оргузгашам бана. Тединна амурго иха ина турун нетукта аябакта республикасова амжал тил ханзан. Тединдунда баха мемориальна дасканоша тебадвенимже. Тегет толықдымна аны ханкин ятамна аяр гошын табын хүн Советский Союза Россия Федерацияның Бурят Республиканың көрінде өндір шаңналда күртігін, өндір нөрізі күртігін заң бүйвәнда аны ханкин ятақса хамда. Сегет мұны ойын залушылына өті зано жүшегерлі. Ән күділжі Хэн хөдөлжі, түрі ханкин етіға хатын өтіні өргіржі, епхаптағы ханықтында баха. Хонкины хорины ажылай ветерануды, батыр сырықшыды нырнут шолон самбыр дәрі мүмкіліктігі. Қатына алдыр солын күшоға діргіді, тос хоринді онсын ұла оролғын бұлын күботты ұшоныға самбыр зарелігді. Менгі юхынзон найын табыңонда хонкины хорины нігі қодымжы данжоровтыны обығорнырлықты. Тыдынырқыда дәні уйды ұрылқық батыр құбудыр байың әл ажығодық бәйін юм. Табың ақы дайында ашығын бәні. Хайыр ақын ерауге, орбанин ерігін бәні. Нәге ақын үрдіні кәділінгі Москва үйінде летчик бәйін бәға Берлин, дүшінігінде тәрі Берлин он летал бомбил. Арбын табычқа вылетеден ерауге барын. Менгі юхынзон найын ғұрвың оны хоқышы данжоровтыны хубуде дұрыс қалды зарелігдіғын олысы хымжені кар бомбуғыр мұрысын хонкины ғорында жылғы әмкетхікдідік. Ори хоғыдың ехінкіде хонкиныда онютық жынқы. Отқым бабылай хубуының басығын Дарья Балданова абы абғыныр тұқыға игіжі хорыбы. Қалунар әліға ташые, көмдетін ютығархет, әлшіт. Энеге за отхон хубун бобле кетинде тер боблем баскан би болну кешип. За ахдунар табын бэхэм табулун дайынды шот хайрин нахабырын хай орбунин босын хай хай нэгэн Красноярска крайда начальник пограничной заставы полковник Балтар Худлхын тигедле неге абгымне үрдүне абгы кетинде байна эне Хабаровское военное училище, Дургахын, летчик-истребитель, Берлин куртыр, Арбанзыргатахин ошотлы, Арбанзыргатахи айдодығы ашот, босау келді, душын қойыры, мен кезді душын қойырында нахабархан. Иге ека абғымне, иге ека табыңақын екін қалсын Аламат Ханович, ухибудин, құбылтында бәхін, мане инде тоонтудо тукшыхын абайга жигит бахыл урбун кубуте неге басгате жигит бахыл денха босаа көлдө жигит даг боломат Ханович гыдында табын ушибуте ундурнате болтуру колхоздо худлу олун ашадынырте болгон кыды найын юхонда нахабархан Тигет мені бабай бидin гырты долом же, эне бархамне ихы шархатахын байга тигетле
өжин аба бабен игэ отхон kubum байгаад их өрх байгаа юм авда тэр энэ барханимне наа дүүрэгэж саарха абхан юм. Тэгээд өжидэн дуулгаагүй. Тэгээд өжидэн дуулгаагүй байхад амиди ирэ. Тэгээд л өнөөши болтор энэ түүхийн мэдрэжил хуршржил байдаг авдя. Тэгээд л үгийгэд л игэд байдаг сархан юм хийгээд л. Хонкины хоринда ажихуда гадна тус хорин хагарвалтай ылдып мыргжилтыдай абы ыжиныр. Элинсигут амгалын ажабайдылай тулу шармайга былы. Тимыхе ажихокшыден оғдынго турулхит тухай тон дулан оғнудер хувалды ба. Әні мені аба Даржиев Таба Самбуевич. Менгі үйінзің ұшын қайранда түрігін, те үнейхін залу нахан соғу, далын қайранда ихі айолдаржа бұрханай балағын, дүшін наханда. Те үні дүшін нахан соғу, түрі колхозда құдылжа, яғал ихін іргізді құртан, заслуженный механизатор Бурятский СССР-гіжі. Тэгээд үнэйне хойти мане гэр булду яхал оламди 11 өрөөргө хам. Но тэд бин мөндөнин юхын нэмэн хөвүүдэн их болжа мамамны гансара хулимне дөрөд хөргөж гаримне ганзагд хөргөж бол кийимне эл ашаан болгож ашы зэнэр үзэж жимне их удан өндөр нахана халхан хамта хөдөлдөг залуу хөвүүдэмд намдах хөвгшин но миний ухатай бод яхада. Животнууд бай юм. Животнууд бай. Тэгээ бүхэн хандаа эндээ баамд. Би хүнийн молом төөл хүнийн молом чиг. Тэгээ эндээ ханхинда байдаг чаа. Ху хамтаа гэдэг. Утаа байна чаа. Это мой отец, Кушаев Велик Томинкевич. А военные годы, как раз будучи совсем ребенком в этом селе, они росли, войну пережили. В 11 детей было. 2 осталось, тетка моя и отец. Так случилось, что во время войны учиться не пришлось, и ему удалось закончить школу 19 лет. Закончил он с медалью буршколу номер 1 в городе Улан-Удэ. Отсюда его в 8 классе перевели туда, как подающий надежды. И в 1954 году он в 20-летнем возрасте поступил в Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Закончил его в 1959 году и приехал на родину. На родину приехал в село Ханхино, один из первых инженеров Баргузинской долины. И сразу назначили его главным инженером Курумканск РЭС. Курумканск РЭС немного поработал, стал директором РЭС. В 1964 году его переводят в Баргузин, Северной электросети, главным инженером. А в то время директором Северных электросетей был такой Шанюшкин. В 1969 году он становится директором Северных электросетей в село Баргузин, всей Баргузинской долины, главный электрификатор, инженер. В 1971 году его переводят в систему Бурятэнерго, город Улан-Удэ. И мы в 1971 году переезжаем в город Улан-Удэ. Ысыгорына хамгалгын агу ихыдайында Хонкины хоринха тырысакта душы юхукун мордо былы, тыдынхэ кошун зурганила дайнха босыжы ерігін. Қатны хорины ары талын ветеранында то қойыр зон қоры юхуды хорына. Ene barxan yotogне Хонкины yotogне ene тосхомне их ene ажлах хыда их бирхы қойыр арзан соғылуылжы не то архида орок тарагуден соғылуылжы има али индир Хонкиндых игдан бархандых игдан али трудовой слава барханды неби воинской слава би тет ондо тосханда хурумхайм гай тосхандарны. Тихіді иімі құшо әйміксо қансыл үнін үтікті бұшы. Мұңылы нүго хорин қодар бағыл бейіп. Құрымхан архет ажылшы ветерануденға батыр хубуденге ныры мұңқыруғы қырықты үп нүгідіжі қабадыдық зохет заншылтай кіжі тымдығылығы шоқыла.